Dva oblasti regulovanja vyberankoch za nacionalni soviti, kotri še majú otримати 26. oktobra, okreme še vyznačujú jak zahrožovanie demokratičných princípoch i žridla nedovírija pripadníkov nacionalnih menšinoch spram državi. Nemožljivosť direktnej kontroly vyberankoch na vyberankových miestoch z boku predstavníkov vyberankových listinoch i neistnovanie finansijných sredstv za financovanie vyberankovej kampani. Toto vyznačené na okrúhlim stolu, ktorý je otrimaný u Media centru Vojvodiny u Novim Sadu, na schodze je analizovana poterašnja praksa u pririhtovanju za spomenuti vyberanki. Ono što je novina i što se odnosi u najvećoj meri na ove izbore je promenjeno, je da Republička izborna komisija predstavlja telo koje u potpunosti sprovodi izbore. Određena ovlašćenja su zadržana u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ali sam taj proceduralni deo reguliše Republička izborna komisija kao jedno stručno i profesionalno telo. Izosto u shodu apelovane na pripadníkov šitských nacionalnih menšinov, že by še u co vekším čišlje upisovali do okremných vyberankových spiskoch, co môž zrobiť najpoznejšie 72 hodiny skorej východu na hlasačské mesta. Predstavníky listinoch spozoreni, že by še ich vyberanková kampanja odnošela stroho jem na pitanja zo kompetentnosti nacionalnih sovitov.